DNLA case fire abohalong bang kitom DNLA claim bang apran armudet laban bang nerke aphan arenga hu ke pasu Resak HDLP school along than bang inut vera jok lo ke than kisung nang Jiri kindeng along kulat ihum mecho dat Come one, come all. Here is a big good news to all the fashion enthusiasts of Karbi Anglong. Team of Infocus Production cordially invite you to the grand finale of Queen of Karbi Anglong Season 1 in loving memory of late Sumila Ronghangpi to be held on 8th of December 2021 from 2 p.m. onwards at Singmirjing Achatai, Karbi People's Hall, Taralangso, Depu. Kardom pinera Abirta long penili sami juli bepi nonarju ikha Abirta angton pen. The Mahasau district Maibang Havar Kasmaipura longkedo non hejong ari ke chirung the Masa National Liberation Army ok chumprana songatum kacheba chonga bohalong mithangang bong kopia lampen lo ni bangke thoma phan apran armudelo laben bangner ke phan theng choksi sekelang hemalong an kilina Langting Police Station angkang kedamtang matijong ni phai trop arni di Mahasau district Maibang Havar Kasmaipura longkedo non hejong ari ke chirung DNLA song kachapachang bohalong methang song hijanang bong kopia lam kachaton ti penoni bang hinya phan apranar mudelo lapen bangner ke phan bangke arenga hu pasu ponlo bang so phi arenga hu ki so tumang bong pen kedamtang matijong ni phai trop siar ni puthot inuda bang thu apran kedam thu Abirta long ponthu Bangso hut apran kidam jui bangke thom lake Ramsen Langthasa arta ningkan ke kebrati Amal Goswami arta ningkan thom kebran ner kep lapen Apras Langthasa arta ningkan ingkoi pusi bangke po Bangso hut kisung ke photun pen kapachini pona tenke bang ner kep arenga hu kiso tumang bong pen bang pho tuma bangke DNLA songalong kidun chenglang bonta abare matuma bangke kedo ana tuma phan area king innang hetsi ke theng ke chokwalam ki klang kon Apran gedam jui lapen arenga hu kiso tuma phan kedam tang matijong ni phai pho bhom kurani besi langting amit hanga hemalong pensi wan eloposi thanpon so जितना तुम मालूम है ना मैं जो मैं लांगटिंग में था तो बोराल बंग में जो घटना हुआ तो मेरा बहन बोराल बंग से मुझको इन्फॉर्म किया और मुझको सुनाया कि कल रात को 2 बजे में आके ऐसे जो बंदा आके जो मारपीट करके यहाँ से 4 बंदा ले गया इतना इन्फॉर्मेशन दिया देने के बाद में मैंने भी निकला लांगटिंग बाजार पे निकला तो गाँव वाला कोई आके पूछताछ करेगा डिटेल्स मिलने के लिए तो आगे नहीं मिला तो थोड़ा देर बाद सुना तो माइबंग में लेके आया उस बंदा को तो माइबंग में चला आया हम लोगों ने तो बोला माइबंग में एक मेरा छोटा भाई था तो उसको पूछा तो हाँ माइबंग में आया गाँव का लोग लेकिन हम लोग का खेमे भी हम लोग को डूबने नहीं दिया तो थोड़ा देर बाद वो लोग क्या करेगा सोच के वो लोग थाना में से आके उसी सर को इन्फॉर्म करने के बाद में वो लोग गया पूछताछ करने के लिए गया होगा सर तो उसके बाद में उसी सर को भी मुलाकात करने पाया Bangso Puthak Additional SP Indranil Borwa kaninje puna tengki Munit kinep kang kualong kachirab dun ki dovera bang ho DNLA claim bang patuma phan net innang pon Kaching nang check DNLA atum lake DNLA Deputy Chairman Judy Chan Haplongbar Chaparjan America Kwangchunbang Pritamjit Jigdung Chaparjan Galau Difaljit Langthasa Chaparjan Dauraja Novojit Phonglo Chaparjan Naga Horjai Lapen Notunjoy Nunisa Latungke kedamtang phaikuni ne phai kre ke thomarni ari ka chirung dona tunglo pusi ningjepong যোৱাকালি প্ৰায় ৰাতিপুৱা 3:30 মান বজাত DNLৰ 4টা ক্যাডাৰ আৰু এজন বাহিৰা মানুহ কেম্পৰ পৰা বাহিৰত গৈ পেলাই লাংটিঙৰ গাঁৱৰ পৰা 6জন মানুহ উঠাই লৈ আহিছিল তাৰপিছত সিহঁতক মাৰপিট কৰিলে তাৰে 4জন গুৰুতৰভাৱে জখম হ'ল আৰু 2জন ঢুকালে তাৰ বাহিৰে আমি যেতিয়া কেম্পত গৈছিলোঁ তাত দেখিছিলোঁ 5জন মান আৰু DNLA ক্যাডাৰে সাৰেন্ডাৰ কৰা তেওঁলোক ইনজিয়ৰ্ড অৱস্থাত আছিল তেওঁলোকক আমি ইনজুৰি দেখা পাই পেলাই হস্পিটেললৈ লৈ আহিলোঁ আৰু তাৰে এজন আপ্ৰাস লাংথাসা বুলি তেওঁ আজি ঢুকাই থাকিল
Haflong pen Suraj Barman Karbiang Longlai Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo Koilamati Havar Resak DLP school headmaster Inud vera joini lo ke thana hulpen akasik sak dokok titi lasi thanbang Inud Karbiang Autonomous Council pen nang pipon thua sonte mesenji pusi kachuning ri padopon Rongso rong boralong ke duana tumta lo ke thegabang akinang sot pajo sarkar mate Karbiang Autonomous Council hinpen LP school hem ahwartina longta pipajir ponlo Bonta bangso LP school along Kachali mesenangji pulote thanbang atum mesenangji loke than chepaduk nangji lapen thanbang kenangji an choklim nangji lason si resa LP school along nonamat lokachali isi angdeng pen kho angdengan lokachali akim sumaratum du bonta loke thana bang inu bera jok kachali akim sumaratum phang loke than penanga kisunga sonsi nang dokoklo Bangso resak LP school along nonamat thanbang nili nuben laso jok nili soder un idara puda bangke ke charli au somara tuma phan loke thana bang abidere tiglo lase nili phan nangka chelar dunjia phan inut bak thanbang Karbiang Autonomous Council pen nang pia sonte mesenji kapre ka bangke sarkar pen nang ke pale asom do ana bangke longdun adloposi thanbang ke hoy Sundar Singh Tiso pen pherang ke thengno ningje pon nanu nubelang non anta nili nuvela osomar non matke bang crazer cap do closer cap tuning siki ong ma pening siki ong homa pole pole to mane sab o pene 19 son do hai de komchon bacha sab o do hai ingdeng on do dang itu dake course ni pen up to class 5 an lo class 5 on de kami nanu nube nili nuvela subject on do daka subject la ke dake pene beginner english do po anke evs do po maths do po anke pene kosan logic ke karbi lahai lo hai do pinan do subject trok si dui class 3 long ta hai council ban jiti osomar bha uniform nangeron pula so puthak nang tum long dun mo somar to long dun long at loma apine hadak pen ali satek na pian mang ke long dun et hai tela jitu ladang bang ando ma long at loma bang an dumane long en mane hala somar sap tum han la course ni ta hol hai tum han bang ke dorde po dak pen si adjust po nang kok lo hai mane hadak pen a phai teng ke ine ke class 1 up to class 5 an si bang nang pichol lo hai tame latum ta chulang dun frong diti ke pipi nang ta henu po pinang kok diti le hai lasi dorde pa chat pachata hot penge do kol lasi anu pen pak ni long ne dim ta thang nang kok lo prote asas milai tum han de milai chet hon mang ke hala kamilai chet hon mang ke ipak son mane ijor som long chot po sonjat system ang si bonai rong le he yo pipi pote hala tum ta na chulang dun frong po mate Halapu lo ke charli klim somara tumpen kachathan pona tengke peneng school along kiron pon uniform bangke longlo setame mid day meal bangke chudun long lelang posi jethan pon thu kalang tedang tum uniform long ma long le peneng ke long lo singchoi long lo ke di non na singchoi dong ke peneng nang ron polma tedang to anar lo an chulong ma chulong le da chulong le la itip ta Nang kan kon udah ke sekolah itu tan pining sih itu mah tuning pen lah tuning kan situ nang deh tenang tuh mas school ke teacher bangun ada ini wet deh non ke teacher non itu nang nanti Koilamati pen Samsung ti Karbiang Longlai Kedamtang matijong ni phai trok aningwe ajopor phai kebra chiti malom jirikindeng town ward number 3 ke parlo bhanu bhakta thapa kula rahem mi chopidalo jirikindeng ward number 3 ke parlo jirikindeng ahit hi pen kache koinor melan bastia mekar bhanu bhakta thapa ahem ahiring tangra me ke chopidara jok kula ralo ke do ana hormu anta pajok donun edar Bangso ami ke choa hut ke pemep dunjia phan pura raratum penang an cherap chitorun lo bonta ke kreng githia pora hut pinaga jok mi ke choa bangsi ahir na ing tang munak lo bangso jok pemep dunun isi ahok bai chiplang deran pin lo Bangso mi ke cholong lo phutha kular hem phu pen ka thang pona tengke alang li kular pen hem asap so ka helo chera jok kular ing hap tekang check pen hem an cheram juilo bangso phi kopi koson pen tong kulat mi ke cholong lok lo ni ame thang ta chichini ne detlo usi chethan pon
bangso hut kulara lo tangka kereng suri pho refrigerator hum almira lapen kulara hormu pangrom pet lak pho anabangke mi chopon det lo lasini liputhot kulat kaching thor pon thujia phan KAAC kacharia tumpen kerap kelong jia phansi kachuningri padopon jiri kindeng pen samsing ingti karbiang long live Kedamtang matijong ni phai troxy ni Balibathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Ingdeng Troxy Inter BSA Club League Football Angdungiti ke Pathupon Balibathar Sports Association atum penchapatir piponsi kedamtang matijong ni phai troxy ni Balibathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Ingdeng Troxy BSA Cup League Angdungiti Angdeng Pathupon Bangso amaya long Karbiang long Autonomous Council EM Jagat Singh ingti akera pidonsi Karitang Bor Singh ingti Chikimo men pen Ingdeng Troxy angdeng BSA Cup League Pathupondo Bangso amaya hud BSA mai phu Dilip rong phar pen chepa hempu ponsi maya long alhi sarpo man pen kachetong dun Karbiang long Autonomous Council EM Jagat Singh ingti VDC Chairman Riso Singnar Social Welfare Board Chairman Kadom Terangpi Social Worker Lakhiram Rongpi Robi Rongpi, Edison Terang, Samson Timong Lapen pinangan ke thegiding atum chetong don. Kedamtang phai kuni ni phai thom kep arni pen pangcheng ponsi, kedamtang matijong ni phai troxy arni anke angdung kiti pathu ponlo. Bangso long ke pathu pon lake rong ke the Karbi Youth Club Lapen Dilai Football Club atumang bongsi pathu ponlo. Ke pathua hut nat nana tum seta langme sen pen pathu pondo seta ke pathua por ke choga hut anke rong ke the Karbi Youth Club hini ke thong mate 2-3 Dilai Football Club atumsi goal isi pen chepa hai pondetlo nong eke baje ramaya hut ke hai atuma phan sponsored Karbiang Autonomous Council EM Jagat Singh ingti lapen kadom terang pi tumari deng pensi trophy lapen tangka surikre pho pi pajir ponlo lapen adun thua nong e kachepalong dona tuma phan trophy lapen tangka setami VDC Chairman Riso Singnar lapen Lakhiram rongpia tumsi pajiolo lapen kijutsi BSA alama Karbiang long Autonomous Council EM Jagat Singh ingti pen pasunsi mesen pen pachun ponlo Bokajan pen ananterang Karbiang long live Sami angring phangchupi lapen ari sanghuatum Uttarakhand long kapadupon surihini ra inquiry sia ningkana pharman KIJI Open National Jump Rope Cam Championship along nong e kachapalong duna tuma phan kidamtang matijong ni phai trop ani kangsam diphu lorulangso inglong chingri arong arara tumpen karchupon Diphu lorulangso inglong chingri phangcho hemalong Open National Jump Rope Cam Championship along ki haidun kangbura phangcho pen phudang terang pia sopi sami angring phangchopi lapen alang liri sanghwa tuma phan apia pola pen ronga sora tumpen matijong ni phai trogar ni arni kangsam por phai troxia por malom pen karcho asai dengpon खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया टुमपेन लबंगसो चैंपियनशिप का पतिर पीपन along Karbi Anglong pen bang trok thari samia tum kachepati dunang bongpen sami angring phangchopi gold lapen bronze medal sami serklarbon tarupi gold lapen silver medal sami ruptalin teronpi gold lapen silver medal sami sensomer rongpipi gold lapen silver medal sami jessica teronpi gold lapen thari siim kro gold medal chepalong dunsi Asam along rilapen Karbi Anglong arara tuma phan nong mewan pilo lasi loru langso inglong chingri arong asar pen chenglok rong isia me kara tumpen karcho pona jai me dengpon karcho ajai megalong YouTuber mukrang beket lapen cheparjan bangphu thorsing kiso rong asar dorson ronghang sarsing teron an parta pinnang an man peng ke do tum chetong don Angring phangchopi asar pi sar burapen pherangkia thengno kaning je duna tengke non ke bang journey Nepal dera longta kachepati dunja phan kachesik dolo nasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang pen kerak ki pidunja phan kachuningri padopon Asam thot
ke di la sona khela ke nok lista nok tak apram ma ajulung lela apa ke aku skipping bicara apram ke skipping bicara lo na skulong tadi apram niltum da pinit du no de la son pukechon ajat hedi mangke la son ya kali de la tung api ong atau mangke tek ong man itu pinengan si itu da pini ani si ini terang lang nasi ando se dili apa apu kami di bangke itu ando se jura jopik ni ausu ta ani hang ta hang pik lano itu bangke ando se patek na ka benglong la asam India ando se patek na News Desk report Karbi Anglong Live Pinia da Abirta ke Lapuan si Kang Tony Long